Unang aitin ke NPYF ubadeiru UMDC karam berai jerngam uba abajop pingrum hene kesengi kalai teri unaitung habakran bagi lap thai khubor ulong bak jing syakem hakini kisngi ha kaput kam don cingere yei bat kakam kaput ulong ru bak tarabari sektor kalawan lut syakajela hadin bala soy ya ke MOU ha pedang kemeglea bat kasam ulong ru bah kapor bak regional committee kawan benjurip ya gini kisnong kimsim lah ha bapo kajela meglea kim thep vote syakajela bat ulong ru bak ni kecing kelumar hakini kisngi kadai kabami na gitu Nong susu uba bajok pingro ulong ru bahapor bawan ke regional committee prapo nak sispa ki penpau bagi kwa bandon baka jela megalaya bat arpo nak sispa ki penpau bagi kwa bandon baka asam bat kini ki arpo nak sispa ki persyang ban kenshot ya ki prapo nak sispa ban wanno baka asam bat dina kini kedaw basemi ki jingkulmar nai ki katu kane ki media houses ba kalami ya shpang kane ka border dispute neng kane ka jela Assam dan Meghalaya ti makwa ban percaya ki pai ba dan ka jela be jongi ba kalami kutu ba kidan ki bla syakyam menen hanti po Assam ti ni nyane syaka ba mensyuar hakaba in kedua ba kene Tarabari sektor ke Tarabari sektor keba kene ke sektor kebadan kumba South Point hingga kundai square kilometer baru kue kene sektor kat kum ke MOU kelawan mulut coba ka jela Meghalaya kene ke sektor kumno ngi tawanyo kolong ba yang tu kemap keba laai ke sokar MUA 1 haus nama arja khatway tikilak daulang ya kene ka Tarabari sektor ba kedai kata ka area of defense di Sudan Pop hawai pengilayo yang Tarabari sektor ba kelasyak untuk Meghalaya di kenyat masuk angkut suatu pai-pai amar ba kene ka jimlong jiman untuk kalau kompleks adu kata-kata ba akapor kilik regional committee hapo ka Tarabari sektor ki pai-pai nang sok hapo ka Tarabari sektor meno-meno kim ju thabut hapo ka jela Meghalaya kisnong ki badan ka Tarabari sektor hilak ban cross check bat ka election commission ya ke electoral roll hilak ban cross check bat ka ED rule jong ka district council constituency jong ka motion road ba meno-meno kini kisnong ki badan ka Tarabari sektor kimju dan hapo jela Meghalaya henry ni sodon bapat hadin kani ka jingi penbaik kani ka first piece kani ka Tarabari sektor kalawan lut chapo ka jela Meghalaya South Point hingga kundai square kilometer te kejing apa ke bumi kita kejing kelumar kamne kata ke ba kadau ba create ka state ini ne ka state of Assam ki create hi pat ba hantu apa sno namar ba pertuan ke regional committee na 6% ki pat ba nong sino jong Tarabari sektor berapa persen ki hla ba ki omba ki ko adan apa jela Meghalaya ki 4% basyakem kini di nak ki 4% ki basyakan ki ba mo kini ki 4% kini ki 4% kini ki ba persyang ban brainwash kini berapa persen ki belaong balik sama Meghalaya tiki ba syakyam pat kini dah kini ki berapa persen ki ba lawan bala kwa banda sama Meghalaya ki ba syakyam pi te kalong kompleks adu kata nomor ba dapat aleh ground kidan sanggup si para upara kado ko ale Assam uhuman ni kong pa dan Meghalaya kamu kalong so kompleks te ya kini kemudian ngimpa skin bahkan continue nanti ba kani ka issue ka depan once and for all ka depan resolve ni kaji khajungi ka depa ya katu ka statement baong ba kitu ki villages di badan Tarabari sektor kila syak kentup apa Assam kata kalau so misleading kini kerteni ki villages ka Tarabari Welcome Rangket Tangkula Cingripa Cingida Doini Charadunu Double Pa but Balkam comprising of an area of 4.69 square kilometer will be in Meghalaya as per the boundary delineated on the map by Meghalaya in the claim of 2011.